okushara mukwekwatira mbakekorera burungi bwansi aba boda boda nabajangwa takira bebembezi abijuru kwataho byarema nyo kitangarze enguto zituzashima shema no sikunuye tutine enguto zone kandi buriya emyaka ijyaho emyaka nkamukaga yaho irenga mushanju akahisha gureda eshara kurga za kabwohe irengera karyango konkati nkintangaza kureba ngo nagurede kabura timwe cyarese gureda yabura niki boda bamuzira twashara mukwe kwatiramu abukuru mu ruguto aha tugoho bwakire gwizire tukashoberwa boda nanka ni district ni yakebere mu rugutoro kokaburwa muzira za kakindo amazima garanga to kubasa kurabaho imihanda ubwati tarukurabwa na mnongo mu rucyangenyi niri amasa omukatoma kanyamushungwa karyango n'ahandi kanyamushungwa iba kwete itweta kanyamushungwa tukurabo henjura na yegwire mutokanzira araho izebitocenzira araho turgaho tuzari amasa aiba kwete omukatoma nemfureje mutokanzira araho nepicitugwaho mwene nowe gari nashaya garya amasa kuzakakiro konka twajya ngutwikire kwe kwatiramu tukiza tukahinga nguteja kwa tutegeze gureda zarema bayikorera burundu bwansi twasharamuka ba boda boda kwekorera nguto zitu mpaka tukire okuriga shema okuriga muzira okika kakindo torukansa uro gutonse kugwekorera abo kwa government ya rwagati ekene ku gutoru konka turika atrikari mwakora mukuru w'entebe ya katana habwashema district jemma tumushye buhanda na yenda buri yomako pece ba boda boda bakozeri muri omu work plan ya local government ya Shema district kandi niruza kutandika nana okwakangahi okwakana ahakuba na first quarter hariya handi konka third quarter fourth quarter eliyone yanengwayo turuzo mwanada financial ya orobudo mweru jemma simera ba boda boda ba okwimukira mbakekorera mu muhanda ngwito twenka no government erabe nekore ngudo konka itwaba kurabaho nito twino buzibu munongo ninyanda kusema ba boda boda kubatira umuranga gashaka Mike twakire